عشق الهادي من قلبي بشراكم قد لاح نور زين وضاع أيناكم يا عشق الهادي من قلبي بشراكم قد لاح نور زين وضاع أيناكم أحبب رسول الله خذوني وإياكم أحج بيت الله وزور نبي معكم أحبب رسول الله خذوني وإياكم أحج بيت الله الهادي من قلبي بشراكم قد لاح نور زين وضاع أيناكم يا عشق الهادي من قلبي بشراكم قد لاح نور زين وضاع أيناكم أحبب رسول الله خذوني وإياكم أحج بيت الله
أحببت رسول الله خذوني وياكم أحبت بيت الله والذل بمعكم على النبي محمد. الله عليك الله طوفت يا محمد سبحان حلكم برحمة المهدى الله عليك الله طوفت يا محمد سبحان حلكم برحمة المهدى أحبب رسول الله خذوني وياكم أحج بيت الله والذل معكم أحبب رسول الله خذوني وياكم أحج بيت الله والذل معكم
رسول الله سلم على المحبوب طه رسول الله اشرب شراب صافي من زمزم شافي من نبعه الوفي يروي عباد الله اشرب شراب صافي من زمزم الشافي من نبعه الوفي يروي عباد الله 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 يا قاسي بيت الله 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 يا قاسي بيت الله سلم على المحبوب طه رسول الله سلم على المحبوب طه رسول الله اشرب ودير الراح وانعش به الأرواح ونادي يا فتاة يفتح عليك الله اشرب ودير الراح وانعش به الأرواح ونادي يا فتاة يفتح عليك الله 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 يا قاسي بيت الله 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 يا قاسي بيت الله سلم على المحبوب طه رسول الله سلم على المحبوب طه رسول الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Wa qala aydan bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun.
Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu bihi ashran. Wa qala aydan man akthar minas salati alayya fi hayatihi amarallahu ta'ala jami'a makhluqatihi ay yastaghfiru lahu ba'da mautihi. Ashab al-fadilah was samahah, sedajana para alim, sedajana para ulama, sedajana para kiai, al-akhos sebutan kaula amul jaaki Kiai Haji Abrori Abdul Manan, pengasuh Pondok Pesantren Hidayatut Talibin Rembang. Al-akhos sebutan kaula amul jaaki Kiai Haji Zainur Rahman, pengasuh Pondok Pesantren Al-Mukri Karangkapoh Perenduan. Terjukan sebutan kaula amul jaaki Kiai Haji Nurkholis Abdus Salam, pengasuh Lembaga Pendidikan Islam Nurul Jadid. Terjukan sebutan kaula amul jaaki Kiai Muhammad Romzi selaku Ketua Takmir Masjid Al-Falah tempat Kak Dinto. Terjukan seteja para kiai, seteja para ustad, seteja undangan sebutan kaula amul jaaki ben moga-moga imul jaaki nasrang Allah subhanahu wa ta'ala sedak bisa sebut situng bersitung sarang badan kaula, namun tak mengurangi rasa hormat tor takzim dari badan kaula. Terjukan tak lupa sebutan kaula amul jaaki Jam'iyah Sholawat Najmatus Sabah, si ampun asarengin dan gula sarang para ajunan seteja melantunkan sholawat asareng-sareng malam makin Kak Dinto se kalaban Araben. Moga-moga kalaban lantunan sholawat, kalaban pamosan sholawat Kak Dinto dan gula sarang para ajunan seteja kengingah naungan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam torku laku nanang yaumul mahsyar ia kuah sebagai umat epon. Amin Allahumma amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Aropaki pocih tersyukur dari badan kaula sareng para ajunan seteja. Moga Allah subhanahu wa ta'ala sikadimah kalaban limpahan rahmat tormaunah dari Allah badan kaula sareng para ajunan seteja. Ampun keparingan nikmat sehat, ampun keparingan nikmat sempat sehingga malam makin Kak Dinto dan kula sareng para ajunan seteja bisa bermujalah saya tempat Kak Dinto, bermuwajjah tempat Kak Dinto dalam acara Zikra Maulidir Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya laksanaaki sareng remaja Masjid Al-Falah. Saya Kak Dimah kalaban amulot dan kula sareng para ajunan seteja. Langkong-langkong setejanah keluarga besar dari remaja Masjid Al-Falah tor setejanah masyarakat Pelumpang setejanah sehadir kengingah ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala sehingga bisa teti umat epon Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesampurna. Amin Allahumma amin. Kadugala epon sholawatullah wassalamuhu moga-moga tetap etebaakin ada kejunjungan badan kalau sareng para ajunan seteja Egi kadito baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam siampun abekta dan kula sareng para ajunan seteja minadz zulumati ilan nur. Hadirin sedeja undangan mustami'in rahimakumullah. Acara sepi di Kalampan malam makin Kak Dinto Egi Kak Dinto acara pertama Egi Kak Dinto pembukaan isusul asareng acara sekapeng 2 ingki Kak Dinto tahlil bersama menduduki acara sekapeng 3 ingki Kak Dinto pamosan sholawatun nabi bil qiyam. Acara sekapeng 4 ingki Kak Dinto penutup otabah doa. Selanjutnya pun mengeja acara sekapeng 5 ingki Kak Dinto sambutan atas nama Ketua Takmir Masjid Al-Falah. Acara sekapeng 6 iki Kak Dinto ceramah agama. Hadirin sedeja undangan mustami'in rahimakumullah. Gereng dan gula sareng para ajunan seteja muka badana acara sepertama iki Kak Dinto kalaban
pembacaan Ummul Quran. Sekadima pembukaan kadinto bedi epinpin sareng salena semulja Kiai Haji Nurkholis Abdus Salam. Deka salena semulja Kiai Haji Nurkholis Abdus Salam. Waktu sareng tempat abdinah ngatore. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa bi syafaati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Summa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya'i wasyuhada wassalihin wassahabati wattabi'in wal ulama'il amilin wal musannifin al mukhlisin wa jami'il malaikatil muqarrabin khususan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani salawatullahi wa salamu alaihim ajma'in. Sayyidillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Summa ila jami' ahlil qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat kafatan min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha khususan ila abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina wa masyayikhina wa li ustadina wa liman ijtama'na huna bisababihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Fatihah saya terakhir khusus dekat saja masyarakat Kampung Pelumpeng khususnya di Saparagan Dejah. Muka-muka sareng Gusti Allah sateja nah paringna selamat. Amin. Muka-muka sareng Gusti Allah sateja nah paringna kaberkatan umur. Paringna barokah rezeki nah. Muka-muka sareng Gusti Allah pateka hajat kaangkui alaksanaki pole mabada peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saya bekal datang. Moga-moga cukan setuju nama masyarakat Pelumpeng di Saparagan Dejah sareng Gusti Allah jauhakin dari setuju celaka belai. Jauhakin dari setuju kezaliman. Moga-moga cukan setuju masyarakat sareng Gusti Allah pataka hajat selamat fid dunya wal akhirah ala hadin niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sedaya undangan mustama'in rahimakumullah. Arupa aki acara sekeping 2 iki kadinto pamosan tahlil areng sareng sekadimah edel mahal kadinto bedi ikatawai sareng-sareng simulja Kiai Haji Abrori Abdul Manan. Deka sareng simulja waktu sareng tempat kaator. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا
أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلك من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات بالعقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك نور الهدى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك شمس الضحى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك بدر الدجى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أفضل الذكر فاعلم أنه قوله لا إله إلا الله حي الوجود لا إله إلا الله حي باق لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين بارك الله لنا ولكم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Deka selain sembolja Kiai Haji Abrori Abdul Manan Abdina Mator Saibu Sekelangkong muka-muka kalaban pamosan tahlil kadinto kenjeran depon paringna pada pak dek stage bengasapo dan gula sarang barajunan stage terjukan langkong-langkong deka pendiri Masjid Al-Falah tempat kadinto amin Allahumma amin. Acara sekapeng telo ingki kadinto pamausan sholawatun nabi bil qiyam sikadima edel mahal kadinto peti ipandu sarang saling semulja Al Ustad Jufri tor diiringi sarang jam'iyah Banjari Najmatus Sobah deka saling semulja Al Ustad Jufri waktu sarang tempat ke ator. Allahumma salli ala sayyidina maulana Muhammad Allahumma salli wa barik alaihi. Ya Rabbi salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wa sallim يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي بلغه الوسيلة يا ربي وصه بالفضيلة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارض عن الصحابة
يا ربي وارض عني سلالا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليك وسلم يا ربي وارض عني المشايخ يا ربي فارحم والدينا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل مسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واغفر لكل مذنب يا ربي لا تقطع رجانا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي يا سميع دعانا يا ربي بلغنا نزوره يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي تغشنا بنورك يا ربي حفظانك وامانك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واسكننا جنانك يا ربي آجرنا من عذابك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي يا ربي وارزقنا الشهادة يا ربي يا ربي هطنا بالسعادة يا ربي يا ربي صل على محمد يا ربي يا ربي صل عليه وسلم يا ربي يا ربي وصلي كل مسلم يا ربي يا ربي واكفي كل مودي يا ربي يا ربي صل على محمد يا ربي يا ربي صل عليه وسلم يا ربي يا ربي نختم بالمشافع يا ربي يا ربي صل عليه وسلم يا ربي يا ربي صل على محمد يا ربي يا ربي صل عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه فاهتز العرش ضربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا رحمن يا رحيم ولم تزل أمه ترى أنواعا من فهره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق ودعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه بحرمة النبي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 صلى على النبي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاهتفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا يا رسول الله قلت يا وجهت سروري يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي يا رسول الله أنت مصباح صدوري يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات
مرحبا جد الحسين مرحبا 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 أهلا وسهلا مرحبا 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 يا خير داعي الله مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 يا ذا الحسين مرحبا 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 أهلا وسهلا مرحبا 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 يا خير داعي مرحبا مرحبا ما رأينا العين سهنات مرحبا مرحبا بالسرى إلا إليك مرحبا مرحبا والغمام قد أضلت مرحبا مرحبا والملا صلوا عليك مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 يا ذا الحسين مرحبا 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 أهلا وسهلا مرحبا 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 يا خير داعي مرحبا مرحبا فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاجعل مجتمعنا يا الله حياة حسن الختام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا من دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا أهلا وسهلا مرحبا يا خير داعي مرحبا 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 يا مرحبا يا رسول الله يا نور العين مرحبا جد الحسين
سلام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم Dunyona untuk umat Muhammad Pasalamataki dunia akhirat صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم Dunyona untuk umat Muhammad Bahagia dunia akhirat صلى الله على محمد Ya Rasulullah صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم Allahumma salli wa sallim wa barik alaih وعلى آله وصحبه Wassalamualaikum Matur Saibu sekelangkong moga-moga kalaban pamosan sholawat kadinto dan gula sarang barajunan setuju kegingah nawan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tor kulaku nang yaumul mahsyar ya kuas sebagai umat epon amin Allahumma amin. Aropa aki acara sekapeng lema iki kadinto sambutan atas nama Ketua Takmir Masjid Al-Falah Pelumpang Peragaan Daja Sikadima dalam hal kadinto pedi iya toraki sareng salin semolja Kiai Muhammad Romzi kepada beliau waktu sareng tempat kaator iki saboran dimin acara sekapeng empat eki kadinto pemosan doa sikadima dalam hal kadinto bedi ipin-pin sarang selan semolja Kiai Hamdani Syamlawi kepada beliau waktu sarang tempat beten kalau ngatoren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ja'alallahu iyyakum mimman yastawjibu syafa'atah wa yarju rahmatahu wa ra'batahu bi hurmati hadzal nabiyil karim wa alihi wa ashabi salikin ala mahajjatil qawim. Allahumma ja'alna min hayrati ummatihi wasturna bi dhaili hurmatihi wahsurna ghadan bi zumratihi wasta'mil alzinatana fi madhi wa nusratihi wa ahyina mutamassikina bi sunnatihi wa ta'atihi wa amidna ala hubbihi wa jama'atihi. Allahumma adkhilna ma'hul jannata fa innahu awwala man yadkhuluha wa anzilna ma'hu fi kusuriha fa innahu awwala man yanziluha warhamna yawma yasfa'ul khalaiq fatarhamuha. Allahumma ij'al hadzal rasul karim lana syafi'a warzuqna bihi yaumal qiyamati maqaman rafi'a. Allahumma askina bihaudin nabiyil min haudin nabiyyi Muhammad min nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sarmadan haniyatan la nadama ba'daha abada. Allahumma ighfir lana wa li abihi wa li abaina wa li mahatina wa li masyayikhina wa li muallimina wa dhawil huquqi alaina wa liman ajra hadzal khair fi hadhihi sa'ah
ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغفر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم وزع مدخلهم وأسلهم بالماء والثلج والبرد ونكهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وزوجا خيرا من زوجتهم وأدخلهم الجنة من عذاب القبر ومن عذاب النار إنك على كل شيء قدير اللهم أنزل الرحمة والمغفرة لجميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ارفع لهم الدرجات وضاعف له الحسنات وكفر عنهم السيئات وأدخلهم الجنة مع الآباء والأمهات يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي اللهم طول عمرنا في طاعتك ومحبتك ومعرفتك ورضاك يا ذا الجلال والإكرام وصحي جسدنا واقض حاجتنا وأكسر أموالنا وأولادنا وحببنا للناس أجمعين وتباعد العداوة كلها من بني آدم عليه السلام من كان حيا وحق القول على الكافرين وكل جعل الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا بكرامة الفاتحة Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur saibu segelangkong muga-muga penguasaan doa kadinto eka terima sareng Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Harapaki acara sekapeng lema iki kadinto sambutan atas nama Ketua Takmir Masjid Al-Falah itu buat kadinto sekadima dalam hal kadinto badi dabuaki sareng salin semulja Kiai Muhammad Romzi. Kepada beliau waktu sareng tempat kaator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para ulama, para kiai, salin mulja Kiai Haji Abrori Abdul Manan selaku pengasuh Pondok Pesantren Hidayat Talim Rembang, salin semulja Kiai Haji Zainur Rahman selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Mukri Seabtina Amul Jaki Tertaati, salin semulja Kiai Haji Nur Khalis selaku pimpinan Lembaga Pendidikan Islam Nurul Jadid, saliran semulja para kiai selain saya tak bisa abtina nyebut asma agung setong per setong. Insyaallah tak ngurangi rasa takzim terhormat dari abtina. Terjugan sebatan kaula amul jaki cakanca najmatus sabah. Terjugan sebatan kaula amul jaki para hadirin hadirat, para undangan mustami'in mustami'at sesetujana sami-sami imul jaki muka Allah Subhanahu wa taala malar muka abdina sarang para jun setuja ki iba berkat umur sarang Allah iba murah rizki sarang Allah terjugan jawa kiri setujana musibah belai semenimpa otaba se nampak daten kula sabrajun setuja yang kika dintoh kalban bedena budaya-budaya sekangkui arosak umat Islam
samangken ampun marajalela. Muga-muga abdina sareng para nyusteje Kak Dinto paringna mampu kuat kaangkuy negaaki dinul Islam. Salawat sareng salam epon moga-moga baaki ada ka baginda Rasulullah engki Kak Dinto Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seapekta beten kaula sareng para justeja dari alam sepuduh nujuda alam pangoningan kalaben bedena agama Islam. Para hadirin, para undangan, sebeten kaula amul jaaki, beten kaula selaku takmir masjid tempat Kak Dinto sekaligus beten kaula mewakili para penitia tempat Kak Dinto. Beten kaula sangat matur sekalangkong atas waktu para ajunan seteja dikorbankan demi kaangkuy menegakkan agama Islam seebektah sareng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kong langkong para masyayikh seampun alongku imalam mangken Kak Dinto nenge tempat Kak Dinto. Para hadirin, para undangan, saya beten kaula amul jaaki, beten kaula juga anyoona sapora, dek para ajunan seteja atas seteja pamangki, torjukan seepangki, korang nyampeteni, korang nyampurna aki, mungku dek pangkalian para ajunan seteja. Beten kaulah mewakili dari masyarakat Kak Dinto anyo ona sapora. Karena pun apa? Karena tak sami Kak Dinto sestoepon molot angkepon molot agung. Caepon reng tisa molot agung Kak Dinto tanggal 12. Lah Kak Dinto sestaepon tak milih tanggal 12 sanaosah eluar bulan Maulid amik pola sekasokan amolotah ya toren. Karena pun apa? Kungakungin Gusti Kanjeng Nabi Muhammad beni namun bulan Rabiul Awal. Lah Kak Dinto sapurana kong langkong dek masyarakat Kak Dinto do remajan jereng mulut agung tanggal 12 pas tanggal 17 Kak Dinto ngening kiai lah lah Kak Dinto teti nyon sapora uten kaula lah Kak Dinto teti beni namun tanggal 12 molot Kak Dinto karena termasuk cimoci kelahiran Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Kak Dinto termasuk ngaki kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad. Bulan datang ngiring, bulan berikutnya ya toren menabi beda kemampuan. Lah Kak Dinto telepon tadi betul kaulah anyon sapora ami pola deki pas mata pada tang di cek ni kain to beni mulut ringkas orang. Jadi mulut tan Kak Dinto nengi masjid saya telepon. Jadi sangka Kak Dinto mulut tan gula puntan dan gula juga sami sarang masyarakat Kak Dinto sama pun cek beda panitian bo amolot teki ya amolot pada Kak Dinto. Amolot asa Kak Dinto stepon. Jadi sami sareng masyarakat selain. Itu tadi biden anyun sapora ten gulah mana bideki beda hal-hal tak sami anyun sapora je pas kebei perbandingan nyon sapora ten gulah. Karena pon apa sestepon hadir
para ajunan dekat tu tempat setong kapungaan dek tenggula dekat tu tempat tikel mon pon pangacak sama maipon pas undangan tak rabu posang pas kun bi tibaan nengetas tak mungkin kan tu setong kapungaan dek tenggula atas longkuna hadir para ajun seteja atas pengorbanan bektoh para ajun seteja memenuhi undangan dari panitia Masjid Al-Falah Kak Dinto Stepon. Jadi sekalian lagi badan kula nyon sapora. Namun Kak Dinto sebisa badan kula ngaturaki. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Haji Zainur Rahman Hamam, pengasuh Pondok Pesantren Al-Mukri, Karangkapo, Prenduan. Kepada beliau waktu sareng tepat abdina ngatore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh Sadiqal wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika khatamin nabiyyin wa akramil awwalin wal akhirin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa farrij alal muslimina ya qawiyyu ya matin wa kfi syarradh zalimin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad muhyin nufus salatan a'inna biha ala jami'id durus wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad habibil mahbub syafil ilali wa mufarrijil kurub wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, sadatana al-masyayikh minal kurama wal aqriba, sesetajana batan kaula mulja kitor na'zimaki kong langkong selesai mulja kekanda Ki Haji Abrori Abdul Mannan, semulja Ki Haji Nur Khalis Abdus Salam, semulja Ki Hamdani Syamlawi, sareng tantona Kiai Muhammad Romzi minangka saanyepoe Masjid Al-Falah, sareng sedaja pengurus takmir dan remaja Masjid Epon, sebutan kaula muljaki kepala desa Perakeun Dejah, sareng sedaja perangkat desa Epon, juganan sedaja kiai, sedaja tokoh masyarakat, sedaja asatidzah wal ustadzat. Sebutan kaula tak bisa nyebut asmaipon satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat badan kaula. Para ajunan sedaja, para undangan, lakean, se esep mirengaki, ban binian seki ngurus berkat kula cek kopeng cek ngiding ki buru ya dina kita miloh kwa tak kira si tak miloh tak eman ka eman laki anwa esep ngidingaki melo kepila apa kerja karam kemarin ki sallu ala sayyidina Muhammad.
Rami boleh kare anak anjan. Anak nembian. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Pon. Gelak ki buruh. Beni gelak ki buruh. Ustadz Romzi bahas tentang mulut aku. Pas ki buruh Tad Hasbul, selanjutnya acara inti pengajian umum ya pun Tad Hasbul, iya kan teh? Iya kok ngiding kok teh ki buru teh. Empian sekalian nikah ben kule bahasa. Sekalian juga anapa ma acara tak kepra. Fatihah, tahlil, sholawat, doa. Buru sambutan, buru pengajian. Mari nikah, mari pon, kare sing akan. Kula pon apa iki mangken lakar ngampanye aki cara sapenikah. Apa teretan acara intina mulot nika kun telok. Acara intina mulot kun bahwa nang susunan acara nase susun gelek bentat Hasbul kok sebanyak sampai 6 petok, bahkan kula pernah hadir ke acara mulot acara ini sampai belu sanga sambutan kampah pemberian hadiah, pemberian santunan, pokoknya bajar. Padahal acara molot kun telok. Acara intin molot nih kun telok Pak, Bu. Dan semua orang bisa mabeda. Tak kau tunggak nih, komunik raja biayaan nih. Kiain boy beremper ya. Oh kebaik pada kiain. Kiai ki buru bisa iku sih. Aduh. Ndak iya jangan menosong ngudai pasat jeda iya. Sallu ala Sayyidina Muhammad. So ngudai menjenggu nih rawo. Pon. Bula lembok kenal ke Kiramsi nih ke lembok pertama kali ngaku lanceng. Ongku nih kak bener rajin makin. Hadir rajin. Terngi di ngebini nah. Kiramsi ini kayaknya lambek ngakuan lanceng. Tetemu pertama ben kule itu jaran lambek lanceng jan. Terus semangken ngaku lanceng gitu payah jan kok. Hari usaha kursus ke Ciholis dia. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Pon. Ajaran intin mulot nih ketelok para teritan. Pertama, qira'atu ma tayassara minal Qur'an. Maos sebagian dari Al-Qur'an. Bak mare kanjo, mare bonjek mare. Gelak ke holis, Fatihah ke Qur'an. Pas ke Abrori mimpin tahlil, banyak Qur'anan yang tahlil. Fatihah, kulhu, alif lam mim, ayat kursi, Al-Baqarah, akhir surat Al-Baqarah. Pon, mari pon. Jadi pon acara inti yang pertama, it's done. Selesai. Acara inti yang kedua, qira'atu ma tayassara min qissatil maulid. Membaca sebagian dari kisah kelahiran Kanjeng Nabi. Napa pon mare. Gelak saya mau secakan cahadra Najmatus Sobah. Najmatus Sobah nih ke artinya bintang pagi. Kan saya nih ke holis. Kan sembian nih ke holis. Bintang pagi.
Singa le pas sesuai benya mana jong. Iya mungkulak kucek tedung. Udang latihan angit-angit baru sobu bah tening jagain manusia pun. Ya kora sobu tak rap pasanyatan kora sobu. Yang membata sobu isar gelu. Ya insyaallah wajah-wajah subuh nih kah. Remeng-remeng rekan. Iya pas sesuai benya mana jong. Najmatus sobah. Tadi kurak kusilatera jong. Iya. Mangkana can sebagian orang mau nyari mantoh. Seta osa istikhoro. Empian bu mau nyari mantoh seta osa istikhoro. Lagian montro amanto waseta osa istikhoro. Nyareh nak kana ngudeh senoro berjemaah subuh. Beres nih ke insyaallah. Karena jenrang-rang makin. Jenrang-rang nyareh senoro berjemaah subuh. Mun nemuh lanceng benih ketua takmirah. Mun nemuh lanceng seongku se orisinil benih kawe. Berjemaah sob. Pah minta peraben sampian cek nyak benyak rempek. Beres. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Pon. Jadi pembacaan kisah maulid pon lestareh inti kedua. Emaus kila baca kaca najmatus sobah. Fahtazzal arsyu taraba wastibsyara wazdadal kursiyu haibatan wa waqara. Kasah kisah kelahiran maulid sekilas. Cukup pon esa tetiak mulot. Walaupun idealnya lah karena baca dari ada dari alhamdulillahil qawiyil ghalib baca dari kasat terus ke baba sampai depak ke fahtazal. Idealnya begitu. Keng kapran lah karena etol kes ekala cok konjo on anapa karena baca dari ada atau ekala cok konjon pada vai berkata tak kira obe. Berarti cukup ekala cok konjo si penting sapon. Kenapa pon intin mulot? 2. Senomor telo intina mulot it'amut ta'am. Ngakan. Dak gila. Serius nih ke gula. Mulot dan kau tuh beda acara ngakan. Alhamdulillah. Nih kak neng kresek bener nasiin pon ke. Beda pon. Oh beda boleh mah. Oh beda lain marin nah. Arba teh? Mau nama ada autokarbon ninja ke dina kana. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Timaren pada acara makan itu acara inti mulut. Iwan bener nggak mulut dek nah, saya tak pati niat gini kah? Mulut, nah, mulut, jelas? Pon. Tadi pon acara inti, pateh anak Quran pon mare, kisah kelahiran maulid mare, deki ngakan. Tadi kula nih kebeni acara inti. Serius nih kula, beni acara inti. Anak apa kiai mon beni acara inti ko seeden tos bisa na. Mon parlo berkata raja. Biasa na kula, biasa na. Iya para raja nungku segelangkong, iya mon pada bensi lain tak langkong. Beni aja bos serius nih, beni acara inti kula nih kah? Beni acara inti mulot mari pon. Anapa kula mak ko sedentos bektona. Beri berkat si biasa na raja dan sebagainya. Anapa? Karena tugas kula berat. Keng dari ni serapanitia nih. Kula siapa ki berkat beri rokok. Mbian tak geratan paling berkat coma. Rokoknya bitibi paling selenjeran di panitia aja dia. Apa? Tugas mbian tak berat sekah. Ambian kuntojo pus ngerbus mulai marin. Eki kan?
hangki kula berak tingbon la kadung na kumik tak bisa rokok kula. Soro aca napa tantona aca hukum aca agama tak kira aca undang-undang ke apa undang-undang dasar Republik Indonesia tak kira mesti aca agama anapa kula mak kula sayon jeng karena tantona ben orang kula yang ke kiai ini kakapran andiil mun andi ilmu kan berarti cek saking acaca beda teli lah ini keberaan kula ini keberaan teti kiai anapa tak ning asolani beni ngerti kula sering nyontoh kita oning bak pernah pada pak kanje kula tak oning kula oning konjengan ke Sampang oning konjengan ke Sampang bekabit pon acara pengajian mare Isa awal mangkat dari perenduan tak mungkin mangkat mare Isa berben konjengan ke Bulu depak kakasa kari mahallul qiyam alias mulai jadi kula mangkat ngajak supir saya ajak kula supir pengalaman benih supir saya ajak makin nih kak supir pengalaman mak kocak supir pengalaman sihan nyaman insyaallah muspar tahu nggak sihan alen tahu kan harus saya jengkok ke sihan nyaman orang blutoh yang makin songkan pun tergi bebar sebenarnya sihan ni ke supir bus antar kota antar provinsi jadi biasa di Sumeneb Banyuwangi di Banyuwangi Jogja ini biasa artinya supir canggih kini ke saya ajak ban kula telepon ban kula han kak ditoh konjangan laku malam eki itu udah kak di Masampang mangkat berjawab pun apa onjeng na mare Isa awal han tadi nyaman mangkat mare asar mabe keng anu ya han ban mun mangkat lah siap wudu karena si kerja ki ngadepin apa maghrib malai tak mau imo demo masjid kita mau imo nyari jedeng langsung ke masjid apa jang ki kiai pot mangkat sarasar mabe rok jalan adan maurib adan lahan nyari masjid ya adaan pada masjid ambu ke setong masjid ki dikir oh kita ngantang berjemahan pola masjid Cungbaraan dapat ke Cungbaraan bagabit dapat ke masjid Cungbaraan lam hari berjemaah lah tak ning keberak boleh rehan jan kula ada mun keberak boleh dapat ke Isya maharin jan kula lala toron dina kula toron masjid Gelis dah jelorong timur kantor polisi pon masuk ke dalam kula kata nina parkir ongke ke masjid ki pada benih kapon ongke dari timur berarti masuk ke masjid langsung ngadep ke barat kula tak bajang dalam suap kula milih bajang tepas bajang pon ayo man komat sihan Allahu akbar la ilaha illallah rengkes nikah komat umpat dari ada abid pon ngantang bajang Allahu akbar makmum sihan Allahu akbar 1 rakaat aman 2 rakaat aman pas tahiyat awal mari tahiyat awal kula tepaan cegah dari tahiyat awal tangabas ke masjid kula bah tekeken aduh can mak sajadah malang sajadah kau tun kan mau natap ke barat kan ilmu masjid sajadah ngatap kan nikah kia kan pada natap ke barat kau tun lah nikah bahasa nikah sajadah kula nang ki alerek boleh ada bon caca hosok bon mun nikah caca hosok bon keng dari tekeken gula alerek boleh mikun pola kun setong sajadah salahnya bak jan gula alerek boleh sajadah silanjang malang kepi gula bah cengeng ya Allah engkau apa jang tuh kada jajan ternyata ada konde ke di lauk meni posa lah kapra masuk ke masjid dari temorong ke atas langsung kiblat lah kapra jadi begitu udah pak puru engak kula jak masjid bededa je lorong dekon deke di lauk iya pak ambu ngetang boleh ada ajan gula mata pak langsung ngabengo tak iya Ulama jangan tuh kada aja. Aduh masalah kiblat ah. Bahaya kuah. Iya benih teh.
Syarat as-sana sholat nikah kan ngadep kiblat termasuk syurutu sihhatis sholat. Syarat as-sana sholat. Syarat as-sana sholat nikah kotupon bedah sejak sebelum abajang notop orat. Kotupon notop orat sebelum abajang. Andi uduk ngadep kiblat oning cek masuk waktu nikah kotu bedah sejak sebelum abajang. Tuh tidak ning abengo bahasa nih ketangki mincon lo conan. Pon artinya apa? Kula seheran maksihan makmum. Pola posang dia tak kira. Benih gun tak kira. Cek supir canggih. Mata kereta atau beda. Kula bah mikir seni keberatan. Singa miksihan renoro keng ilm yang dipikirin. Mak kiai tuh kedeja. Singa mi ilm ate andi pikiran sihan tapi hari kan kiai Kiai Nur lebih semurok ke lebih senurok basul masa pakun andi telil kiai ya tuti pakun beda telil mun ngangko tu putra apa unta keng nurok kiai tuti bah nurok karena nyangka kula andi ilmu kalau kau nak kula mesti pun pah itu urut. Bahaya tak bahaya? Soro nemo nih saya cerita kula mata nemo teh kula kun asokor ke Allah para teritan kula asokor ke Allah mak pocur epai ngak ben Allah epa padeng ke dalam masjid mun pas sampai mare tak engak pakun cek tak banggar saja lo lopot mulai tarkonjengan maka di dalam benak supir kula akan tertanam ternyata abajang oleh tuh kedeja mun pah iya malakiong ku bensihan kula pon merosak reng berempah situng pon merosak ben kula mun nikah paleman kecompo na bela kebinin na lek apa kak mulai laku bajang tak aku tutup keberek lek mak bisa kak engkau amak mum ke kiai tuh kedeja. Oh, dah iya kak, iya. Oh iya kak, rok ben bini na berempat pon saya perosak kula. Mumpah bela kanan. Embun, cong, apa bu? Apa jangan tak aku sip kebarah cong. Mak bisa bu? Apa anak makmum ke kiai beri atau kedejejan? Masa bu? Iya nak, telok lah. Mun anak bela ke kanca kelas ah. Ebak di bu dina. Gara-gara kula esangkah andi ilmu esangkah bener meloloh tak ngaste berat tadi penceramah mumbah kula aca-aca lopot etorok benbian kena benbian oh kiai lah alim kena kiai bakun pinter maca kitab kiai ahli basul masail etorok benbian berempat atos ebu mulai lembek si ceramain kula pesesat ben kula nangkung tu setibi tak tato bisa apa boleh ki melo tu sana oreng mangkan karena dari beria pah panitia niser jakun gu onggu nempian paniserongku ngerti tadi kula beni acara inti keng kalakok na paleng mon ria kan tak berak sekali aja ya paling pendet kun sina puhadra mun saya baca kan lagun bakun lagu malam yang jang molot yang ngaruh bakun tak kira mikir maca apa malam setia aca-aca apa malam setia tak usah saya baca bakun lagu buku mare kan iya teh iya kula berak sallu ala sayyidina Muhammad kan ada orang kun nggak masuk ibu nyaman kiai kena kunjungan pun malam gua kun saya baca kun bade tak kira otok kakula ajunan kayak ngerasa mau saya mulot mi bisa fakta umroh gua je saran ajan kul pah mengerin habis senoreng jera bek remin kena bibir kena sallu ala sayyidina Muhammad ngerti ki pon hari ki pembukaan dia kula telok mungkin kengkun tak caca si dua dan kengkun ku tuh mangkiin
dajen kisuja nih kak ngunceng Habib Ahmad Al-Muhdar kule sing ngunceng aki kule kudu mangkiin pas sekarai mangken Habib Umar Al-Khirit kule sing ngunceng aki kule kudu mangkiin dadi kas-lekasan bun ke ngakan bakun marin sallu ala sayyidina Muhammad pon dadi leres ide bagi Kiai Romzi gila para tritan mun ngabes kahake ketemu lo tak milih tanggal apalagi tanggal 12 memang diperselisihkan ben ulama. Sebagian ulama ada bu kanjeng Nabi beni lahir tanggal 12 berisa ada bu tanggal sanga berisa ada bu tanggal 10 ulama beda pendapat. Sebanyak sepakat asharil aqwal lakar Senin para sobu keng kanjeng Nabi para sobu na Senin kula para sobu keng Ahad. Jadi kula baka bareng ban manu amunnya kan dibak ngejebak ceremi di bahyon ceng ceremi nani kamakin. Sallu ala sayyidina Muhammad. Lah ini ka ulama lebih banyak hanya sepakat kanjeng Nabi lahir mun tanggal mukhtalaf. Beris ada bu tanggal sanga, beris ada bu tanggal 10, beris bu tanggal 11, beris bu tanggal 12. Lah mun ngabes kahake ketemu lot para tretan, kita tidak akan pilih-pilih tanggal kapanpun. Jodoh ngerbuan tanggal 12. Pamit tanggal 12 kepi. Padahal tidak harus. Anapa? Apa? Hakikat dari molot kak dito. Izharus surur. Mapadang kabungaan. Ala manna alaina atas anugerana Allah. Paparenga Allah kakulaban panjenengan min ijadin nabiyih. Karena ampun mabada kanjeng Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Bunganah kulaban panjenengan karena ebri Nabi ingat Nabi Muhammad. Rahmatan lil alamin. Apa-apa mak bunga para tretan? Karena mun pahkula banempian teti umat nabi sebeluna rasana bulu gemet lamba orang pun. Perenduan pada rasanya eman kaman orang pun gemet. Anapa? Karena umat nabi sebelumnya mula bengal kana nabina tak atorok syariat nabina tak yobu benallah. Dharma? Apa jangan? Iya. Benih kena kuring teh. Benih kena kuring om. Umat Nabi Nuh. Bengal kana abina. Tak atoro ocak kana abina. Kelunyo ban. Tompes bah. Karis numpak parawan Nabi Nuh. Kurang lebih kun belum poloreng. Nabi Nuh ada sekian puluh sekian ratus tahun kun oleh belum poloreng. Kini kun saya selamat. Sedunia banjir kepi. Totok. Ke Indonesia na tutuk. Wasa tahu sa toles kena kok kun lemetor ya. Jangan kun salah jadi tak tanggung jawab ke Allah. Jangan si tanggung jawab kun salah hukum. Dibarin berdere ngaceramah. Duh, pak coba nang video. Pak coba nang YouTube. Berdere ngaceramah orang asojud mundai na ketutupan obu teka selembar lake pas tak sabu aja ngejan. Aduh Arya bahaya rejan. Kula bae ngak ke Bun Bali lembok kula acara maki jomblo. Pertama kali kula yonceng orang ki jomblo. Kula kelas 2 aliyah mun tak kelero. Kula yonceng orang pertama kula engak pertama kali ngonceng kula mun tak kelero ke Imran Jojan otabe ke Zaini. Tojaran bara sayangan kula antara dua gini kasih pertama kali ngunceng kula. Kula amit ke Bali. Bah abtin yang jeng orang. Oh iya bagus entaren. Abtin apa kona pidato bah. Iyalah pidato iku. Abtin aja apa can kula ngarep Bali beri bahan. Ya aja cariah, ya hadis, ya Quran. Pada Bun Bali dah benda. Ya aja casi tahu, aja casi tak tahu iku. Ah mak nyaman can kula. Dah Bun Bali. Abtin aja apa bah? Ya aja casi tahu, aja casi tak tahu iku. Nyaman kan?
Kebesek keben kula sampai makin gini kak. Teti si mata kula dari Bali mun bab ceramah gini kak. Aja-aja saya tahu, aja-aja. Rosa kakebeden gara-gara orang tak tahu mah tahu. Beni begina benta. Idza qala rajulun bi ghairi fannihi atabil ajaib. Mon beda orang acaca beni ke ahlina pendapat bakunian nih. Teti mun tak beni ahlina neng-neng. Nggak makin mirami urusan nasab embian neng-neng misal rokok woi tau sarok norok anapa beni ahlina lu nak kena gini deh jong lu jong gantian jong venta jong gantian jong venta jong ya ya piai kau budi wah naikkan bungkaan wah baca toron sampai mari sallu ala sayyidina Muhammad. Dan ini kebahayaan apa itu bah ngucap bedereng laki mun beda obu selembar pah betal be jeung ngacan mun sujud ka tentak si betal ni kemun deui sampai katotopur mun bini an lakar betal ben betal lah beni polan keng asujud kau bu selembar keng polan auratah pedang sallu ala sayyidina Muhammad pon sallu ala sayyidina Muhammad sallu ala sayyidina Muhammad. Tetiap balik kasih khilak para hadirin mun pas kula ben panjenengan tadi umat Nabi sebelumna umat Nabi Musa bengal kana abina taatoro ocak kana abina glunyo tase totok umat Nabi Lut bengal kana abina taatoro ocak kana abina da mah kotana yang kak ben malaikat deba katas kalangi itu tak bah isi saking kanjena bulu nih kah sebulu yang kak di sana ben malaikat sampai kalangi itu tak kaman bulu kamah jagun semak marara tes protes kah kok lamar bela gelak tuh kasa kula berak ngarenahok kok mungkin salah kampung jika tak saran jor sarak iya nyoba RT na tako tak terima kampung belum bang ambo tes protesan boleh lekas mare aduh nah adik ini kenyaman kula caca mun terakhir bebas ini maka dimelegla lah bulu jan mara kok lamare betep aja masalah boleh bulu cek saking ngalambek mak bulu boleh cek saking lambek reng pelung bang kau Nabi Lut ni keben Allah sebelum bang ben malaikat sebelum bang ya tas kalang ya teng kalangi korok di beber ke ni kaleh ya teng ke atas dua ke atas itu tak bah iya sekali nabuy umat Nabi Lut pasani keben Allah umat Nabi Muhammad si Jumat ben si Jumat pakun pada lempo etorot siapa seben si tak apa malam telas makunjung ranyingan Allahu Akbar nganyap kapi sarongah iki na iki mon parlo junglak kuan tak mir kita datang kada sa takbir kena menang budi tompal mirek sarong tak apa umat Nabi rahmatan lil alamin teti kula ben pian ni kay kani seren ben Allah keng karena umat Nabi Muhammad jelas sallu ala sayyidina Muhammad mangkana para tretan inti molodan genika mangkana ben kula yo per acara anapa karena beda debu dari Imam Jalaluddin As-Suyuti mun beda sitong kenangan rengkes lagi cara Arab beklajeng kalau tak pati apal kowe protes pola nabi duh
Melarat cetak bisa, mula ngenalin nastan Kanjeng Nabi tak nangis tak bisa. Ujuk nyabis ke Sunan Ampel ke Syekh Khalil bila jek bunga nama boleh nyabis ke bujun beliau berdua. Iyatin astana Kanjeng Nabi bertolesan. Debuna Kanjeng Nabi hadis sahih ini kak. Inna syafaati li ahlil kabairi min ummati. Tang syafaat khusus bagi ben kok tang syafaat untuk tang umat terutama tang umat siraja dosa ke Allah eko kan iki ngain kula ben pian men Kanjeng Nabi sallu ala sayyidina Muhammad padahal kula ben pian kok aduh meler umat para hadirin kodet meler mau cak sekoni ini ngaki marah minta berjaja salah kotet meler ya minta berjaja empian ke pada boreken pak kiai tadi itu seben-ben pada kengkun empian ngabes kula nikah hebat ngake kengkun polan aib kula to toben pangeran para tretan numun bae buka aib kula do cicit empian cicit ang kiai kula keng itu toben pangeran kun dia besoki ko tumbu billahi bah masuk surga kadek teh temu sing ngami impian masuk di budi terabeungah amin Allahumma amin pon tore mun tak percaya cek kok cena kotet meler kula ning ngaji Bukhari lembak Ploso para sejam lah 10 menit lagi. Kula ning ngaji Sahih Bukhari lembak Ploso. Depak kebab nerangaki hadis Bukhari tentang Nabi Adam alaihi salam. Nika tengkina Nabi Adam sana pediro sanika mun disebut kami teran tengkin Nabi Adam nika tengkina sekitar 30 meter. Nabi Adam berapa tengkina? 30. Tengkian mi ben kanyor ben kan tribung paling tinggi kanyor paling 20 meter 30 meter Nabi Adam mban tau usah mikir reng sebereng bu wah ngapa ya tak usah mak langsung ngerti mbian cek ngerti das cerdas reng dinare sallu ala sayyidina Muhammad Nabi Adam berapa meter pon, mari Nabi Adam serah. Siti Hawa cani ya boleh. Matai kau jana berat tugas sekiai. Cek kau tu 8 lembak wah Nabi si segemi aku cak Siti Hawa. Pon, enten gun bagian dari kerja. Ni kan salam pian. Mari Nabi Adam Nabi serah. Mari Nabi Idris. Mari Nabi Nuh. Mon Nabi Idris, Nabi Nuh, kula tak nemu data nah. Nemu Nabi Hud. Kula andi epar, aku lihat neng Yaman, neng Tarim. Anak kula sediang makin pon beda neng Yaman nyon sabung doa terpernah. Ale epar kula, alen bini nikah, kuliah neng Tarim sebat, neng Ahlaqaf. Tak jauh dari Tarim nih beda astanah Nabiullah Hud alaihi salam, Nabi keempat. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud. Nabi keempat, ini beda astanah Nabi Hud. Ini lancong canale. Era-era sekitar 14-15 meter. Bikin kun astanah keh pelancong keh. Mun orang ngenten, ana apa tak nemu lako. Pakun orang 2 meter sama, kuburnya 15 meter. Kita tak nemu lako. Artinya pun apa para Nabi Hud sudah 15 meter. Luang separuh pon dari Nabi Adam. Ki kan? Nabi-nabi berikutnya jangan sosot. Depak kaum mata Nabi Muhammad kotet. Insya Allah tidak si jung kotetan benih kepon. Mari ini kepon terakhir pon. Ada si jung kotetan boleh. Ko? Mak aku cak meler ke? Lu mari. Biar mun tak percaya. Malah apa ngerasa wajib jangan meler. Pon. Kira-kira. Apalah. Nap kotetan. Nabi Muhammad ketika Isra bu, Pak, peleman oleh perintah sholat awalnya berapa kali? 50.
tak temu ben Nabi Musa. Oleh napa Nabi Muhammad perintah solat Nabi Musa. Berapa kali Nabi Muhammad second. Oh bu aboli. Debun Nabi Musa. Umat abdina Nabi Muhammad jorajo ger wat kuat. Surabaya jang seket kali sehari semalam tak empan. Umat panjenengan tet kotet jentak kelaran boleh. Aboli nabar ke Allah. Nabar libalian Nabi Muhammad dari seket akhir beri berempat. Ki soro abeli boleh ben Nabi Musa. Kare berempat Nabi Muhammad, kare lema aboli tak kira kelar umat dah. Ada bu kanjeng Nabi, ana astahi mir rabbi ya Musa. Kula pun todus ke pangeran. Lujo seket ibri lema. Adi mari ngawal jual seket ibri lema marah. Biasa mun arge seket lah paling pola tabaran mere segemir ya. Ari seket dadi lema. Todus kanjeng Nabi tak beli boleh. Jangan gue lembak ngaji kitab derdir mi'rot nih kah agar tek mata beli boleh kanjeng Nabi. Jangan mau beli boleh agar situng. Tapi bener dari seket kare berempah kare lemak bener Nabi Musa. Si lemak ini keben setet kotet ki etaber. Beda si abajang setahun dukale. Meler tak meler? Beda si abajang seminggu sekali kan. Beda si aku abajang sesempat. Pon ni pakare lemak dari seket ki naber si kotet. Meler tak meler? Pada nih kah si berkat si tas panggung pada. Ekor se pada. Cengeng mungkin tak kok kan neraka keton tak abajang. Jok melar, dah pun Imam Ghazali. Kelakuan apa sih paling berat cong? Abajang, jejel lah karena. Kelakuan apa sih paling demang cong? Dah pun Imam Ghazali kesantrena. Atinggal bajang. Ada si cung demangan dari atinggal bajang. Adalah lo kemarin korang sejam gitu. Kiro Allah, aduh lah kiro aku tak milo tina kodok sekali deki. Kira mu ni kodok, muntai kodok kare kata. Deki dah baik. Po curah kuleban pian teti umat dah. Ki ebri kesempatan pola sebelum mati muka paringi sempat atau bet ben Allah. Muka pertobat na terima sareng Allah. Amin Allahumma. Lah nikah mulot para tretan. Kuleban panjenengan mapat dengan bunga alhamdulillah sokor seraja karena kuleban panjenengan ben Allah ipasteh dadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemuga setak kaparing tekah apang ki ngolat di selera na kanjeng Nabi muga-muga epa tekah ngolatin sebelum mate. Saumpama tak tekah kemuga epa tekah apang kiben Rasulullah iswargana Allah. Amin Allahumma amin. Sekak ditoh para tretan sebisa ten kula aturaki kemuga teti tambahan ilmu semanfaat. Mun bedejak kerja mulai gelak nyakeen ate korang sontuk ke pangkelian lang cangkolang solateng kagula nyon soboraki engki. Motor sana mun tak kerjain kan tak kira yon jeng gula bah mun dari ada ngatang sampai mari loros acaca. Insyaallah gula mari acaca ampian elang pun. Jadi udah abade kerjaan masuk tak keras. Apa nah? Pengajian na bu. Iya. Ay asbol. Kong guna tukang ngurus kobil tu nikah. Bada bol lambak bol, renga kabin bol. Ngeter bol. Tak tahu buat pernah kabin ke orang jadi tak tahu. Ngeter. Ting sero akad kobil tu nikah. Wa taswijah, wa'fu anha, waghfir laha. Paham mereka doa mayit. Momo tak ning jang-lanjang ja. Tak lemare cacar kula ngali kon. Pon cukup. Nyon sapa lagi? Nyon sepora kemukempian leganya pora kula muga-muga kita semua gempang isapora sareng Allah amin Allahumma amin akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh al-fatihah. Matur sekelangkung moga-moga
pun apa sih ampun ite buaki serang beliau. Tetia sango mukutan gula serang berajunan seteja kangkui acilene odi dan itu jaga dinto. Amin Allahumma amin. Hadirin seteja undangan mustamiin mustamiat rahimakumullah. Sekak dinto kerana acara si ampun kelampan malam makin kak dinto. Muka-muka serang Allah Subhanahu wa taala dan gula serang berajunan seteja keinginan ridha dari Allah Subhanahu wa taala sehingga ngawale ilmu sesampurna dari beliau. Amin Allahumma amin. Sekak dinto dari badan kaula selaku pemandu acara pada kesempatan malam makin kak dinto menabi ngakui kesalahan tor kekhilapan anyona sabora se sobung batas epon. Badan kalau pribadi anyona tak langkong ben saborana atas seteja debu sekurang saya atau kurang sepak tor kurang salpa anyona sabora se sobung batas epon. Kabuluto meliak hula kecepot gula namira sekak dinto di badan kaula salah tor cukan lopot anyona sabora. Hadanallahu ayyakum ajma'in ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.